हेलो गाइस, आज तो हम अलग से करने वाले हैं, तो आप सब बने रहिए और वीडियो को एंड तक देख रहिए। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर। धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। কলজোপা ইয়াতে ৰুম আৰু এতিয়া গাঁতটো খান্দি আছোঁ। তাৰপৰা চাই থাকক কেনেকৈ ৰুম। মই ভালকৈ নাজানো, ফাৰ্ষ্ট টাইম দেই, চবৰে ফাৰ্ষ্ট টাইম। গামোচাখনে খুলি গৈছিলোঁ, ভালকৈ মাৰি দিছোঁ, আৰু ভালকৈ কৰিম। ফাইনেলি গাঁতটো খানি হৈছেগৈ আৰু অকণমান আছে। গাঁতটো খানি হৈ গ'ল। তাৰপৰা এতিয়া কলজোপা লগাওঁ, সেই লগাইছোঁ। তাৰপৰা মাটি দি লওঁ, মাটি ক'ৰবাত দি হ'ব আৰু এতিয়া। চ' গাইছ, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ বাই বাই।